welcome. Zanzibar show. Hey, Alabeshu. That's the title Tabata Swanta. Judge about Sunday morning got the change of radio. The Judge Tabata got the change of radio. This is Ramon Zanzi. Anger Point Tabata, the Sunday Yingoli, Mutuji Latalao, Cantamukoto, Arafakol. Hey, we mammal fast old tata. They are power. Omushu abola kaitaba chasu muri richulo na richulo ka ya tla cha yo mo empal khono re batho ka go tseba nnete ka lengwalo la Mateo 8:32 e re tla tseba nnete empa ge le nnete ke yona e tla go pholosha re a lamogela ka moka mo hle tlabele le gona le le na le sa le supportago le bohle ba le gore ba ka kgona go boleshana le rena re tja ditaba tše re le moletong re tsebiša ditaba re hula batho mahlola ka re ntate Mokoto a re hlabollaneng gore re kgone go jika mmušo wa lefefelo o se ka ba ra wela ka gare ga mokoti re nke re itebelela hei go boima go bothata bana bešo anke re tlo thetša le ba bangwe ba etla le bona ke ba topile gona mo go TikTok ba bolela ka ona modimo wa bona hei go bothata bana bešo a re thetse ditaba tša Sunday e nngwe le nngwe ka ntate Mokoto ka taba tša semoya hei ke le leboga batheletši bohle ka moka le lethabitše ke re a re dithatšeng ke di jarateng tanko ha ko dumedise mo ilapeng le mo mamedi hohle mo ebang mametse ditaba tsena tsa sia le moya sa diphetho o le hana teng dumela bekeng ena re ntse re tswela ka mabaka na rona a meya ena e re bonang hore ya re kgathatsa ebile ha e re kgathatse fela e kgathatsa le ba malapa a rona jwale ho e leng taba ko hore ha re tsebe ho ka tloela fela ka lebaka la hobane re iphumana re le tlasa kgatello ya meya e re sitisang ka mabaka a maphelo a rona ho ka tswela pele ke nnete re iphumana batho ba bang tshwarelo moi hei ke Maria taba yane e boetse e kgutlile ho re iphumana ditabatabelo tsa rona le mabaka a rona a sa phethahale ho latella ka mokgwa re batlang ka teng e le hobane re iphumana re sitiswa ke meya ya matemona mme ha re tsebe o ka ema fela hobane ho e leng taba o fumana batho boholo bo bontsha hore modimo eno e re mo rapelang ha rutlwi ha se modimo ya utlwang dithapelo tsa rona hobane e se le dilemo re mo rapela re sa fumane dikarabo tsa dithapelo tsa rona re sotleile ka hara malapa a rona re tshwere ka thata kgotso ha e rene ka hara malapa a rona le manyalo a rona a senyeha mahlong a rona re shebile empa ho sena letho le re thusang jwale kereke e hlasetswe etswe kereke ha e hlaselwe hona jwale hobane se re iphumana re apere ka thata joko ena e re imela e sale ho tloha makgowa a fitla ka hara naha ye ya borona kereke e ba tlasa tlhaselo
Jwale ke ka ho ile wa hlala lentswe lena la hore kereke ya Modimo ha e so be teng. Hobane se ke ratang fela hore re se shebe ho tloha nakong ena e re tswang ho yona jwalo ka ha re ne re kgetha bekeng tsa ho feta. Kereke e senkile seabo ka hara dipolotiki, ho ebang batshwari ba naha ye kapa babusi ba naha ye ya bo rona ba kenelletse ka hara kereke, mme rona re sa hlokomele. Re tlo ema le ho makala re bona dikereke e se di fetoha mekga ya dipolotiki, hobane dipolotiki mo ho lelekiswana le mo setjhaba se bokaneng teng. Le se ke la ema le ho makala dikgethong tsena tse re yang re di lebile 2026 le 2029, mo le tla bona dikereke se di ikemela le tsona di fetoha borra dipolotiki, hore re na le bolatedi bo bongata ka ga dikereke tsa rona, mme ho lekana hore re represente le rona ka parlamenteng, re emele dikereke tsa rona. Empa re tlameha ho hopola ntho e le nngwe hore ka hara dikereke re kopane re le merabe e fapaneng. Le ka tumelo ya dipolotiki re dumetse ho borra dipolotiki ba fapaneng, empa babusi ba naha ye se ba ile dipuisanong tse sentse di tswelletse. Rona ne re ile le kgongwana hodimo re sa hlokomele hore se ba kene ka hara dikereke, haholo dikereke tse kgolo ka hara naha jwalo ka ZCC, IPHC, kereke ya Ntate Shembe, St. John, St. Paul, dikereke tsa apostola tsena tse kgolo tsa morabe wa ngwana wa thari ya motho e motsho. Re ka di bala dikereke tseo, re tlo di bona di nka karolo ka hara dipolotiki, hobane boholo ba batho bo ya kula, mme bo bokane ka hara dikereke tseo. Athe ha ile rona batho fela, frustration ya rona ko bona re hlaboloile maphelong a rona, re sa robale ka tlala, mme bana ba rona ba ya dikolong, mme bana ba rona ba fumana mesebetsi, ba sebetsa. Hobane ntho e mpe ka hara naha ye ya bo rona ke a hore ha re tshehetsaneng rona re le bana ba thari e ntsho, mme ntho eno e hlotswe, e entswe ka bomo. Hobane ha ke le mokotong ka emisa kolotsana ya ka mono thoko tsela ka re ke a rekisa, ya pele ke a hore na ke morabe o tswang kae, ke mang. Ha ke le Mosotho ba merabe meng ba tla re ha re motsheetse hobane le Mosotho. Haeba ke le Mozulu ba merabe meng ba tla re no re motsheetse hobane le Mozulu. Haeba ke le Moxhosa, jwale ntho ka boyona e etsa hore maeto a rona le dikgwebo tsa rona le tsohle tse re labalabelang ho di fitlela di kikitlele ka lebaka la ho supana ka menwana. Jwale ntho eo ke system ya naha ena ka mokgo babusi ba naha ena ba re designetseng yona ka teng. Hobane rona re le morabe
wa batho ba batsho ke rona last option ya bona ya bokgoba. Ha ona batho ba bang be tla ba makgoba ntle le rona. Mme jwale haeba re kekeng ra ithuta kapa hona ho ipolella hore re nyallane, jwalo ka ke ntse ke itjho ka mehla le matsatsi hore re morabe o le mong hobane re nyallane. Gauteng mo ha ona lelapa lo ka kenang ho lona wa fumana ho bua seZulu, ha o bua Sesotho wa hloka motho a ka o arabelang, kapa Seshangane kapa Sevenda kapa Sexhosa. Dipuo tsena tsa merabe na kaofela re nang le yona ka hara naha ke dipuo tse buehang ka hara malapa, haholo Gauteng ntle le ka ntle. Ha o ka ro ya Freistata o tla fumana ntse di haella hobane boholo ba batho bo bua Sesotho. La o ka ya KwaZulu Natal o fumana e le bao le bao ka lebaka la hore puo e buahalang mono bongata bo bua seZulu. Jwalo la o ka Limpopo kapa Venda, empa mona Gauteng mo boholo ba merabe bokaneng mona re a di bua dipuo tsa merabe e meng ka ho fapana ha yona. Jwale seno ke sesupo sa hore ha batho ba utlwana ka puo le ho nyallana ke ntho e bobebe hore o ka fumana Mosotho a nyetse Mozulu, Mozulu a nyetse Mosotho, jwalo. Jwale ke rata hore taba eo re kenyetse diborele re shebe hobane ke yona e lo diela naha. Hobane taba ya ho tswelana matla ka merabe, babusi ba naha ena sentse e kene tshebetsong, mme e kene tshebetsong le ho feta ka hara kereke, hobane kereke le yona e se eme ka merabe, mme kereke e se fetolwa hore kereke e nke karolo ka hara dipolotiki, hobane babusi ba naha e ba kenya tjhelete ho baetapele ba dikereke tse re di kenang, hore baetapele ba dikereke ba re capture, ba re tshwase, hobane le bona se ba tshwasitswe, se ba le captured. Jwale taba eno ke yona e tlo etsa hore re tswelane matla ha nako e ntse e ya ka lebaka lona leno, hobane boholo ba batho be bang ba sa kene dikereke ho a recruitana ka ntle ka mo. Boholo ba batho ba sa keneng dikereke ka hara maloko a bona bongata bo ya kereka. Hantle ka hara naha ye ya borona ye, majority ke batho ba kerekang. Jwale ha batho ba kereka ba fetwa ora dipolotiki, potso ke hore na ba tsamaya ka mandate o feng, o tswang kae, wa mang? Hobane ntho e kgolo ka hara naha ye ya borona ke ya hore re fumane lefatshe la rona ka hara diatla tsa rona. Jwale tla re tseba ho bona hore na mafatshe a nang le moruo ka hara naha ye a keke a fetola naha ye ya borona. Ha re bua ka naha, re bua ka rona batho, hobane ka hara naha ye ya borona ha re na tsona di-sovereign states, dinaha tse ikemetseng ka hara naha, ha re na tsona. Jwale makgowa tshwarelo a e qadile ka Orania, mme Western Cape ke engwe ba batlang hore e latele. Jwale re ntse re utlwa hore ho ntsona le menyenyetsi ya hore KwaZulu Natal le yona e ka qetella ikemetse e se le nahana ka hara naha e ikemetseng. Ha rena tsona ntho tseno, hobane ha re ka ra tlameha hore re iphumane re le tlasa boemo boo,
ba di-sovereign states ke bothata bo boholo hobane di-province tse ka hara naha ya borona re a fapana ka moruo o e bang mobu wa rona o na le moruo ka ho fapakana ha di-province. Jwale ntho eo ka boyona e ntse tla tsosa hape dintwa tse sa hlokahaleng. Ke nnete batho ba bang ba ka nna ba re mokoto jwale yena o tebile haholo, ntho tse tsa di buang o kopana kae le tsona. Ha o monate hore re etellwe pele ke difofu hobane le rona re tlo qetella re le difofu re sa bone. Jwale thabelang hore le etellwe pele ke batho ba bonang, mme ba sa bone fela ka lihlo la nama, hobane lefatshe le re phelang ho lona ke lefatshe le batlang batho ba matla ba nang le lihlo la moya ho ka ba na le ponelo pele ya dintho. Rona re a tseba re le Basotho hore Manxhosa e ne ntse le ona a ntse re etela pele ka hobane bana le matla lefatsheng la semoya le ho bonela pele ebile ba tseba hore na ho sasa ho tla tsoa pula ena kapa ho tla tsoa ho na le lerole na. Jwale nakong e re phelang ho yona re etella pele ke difofu tse sa tsebeng le hore na ka mora hora ho tla bo ho etsahalang. Empa ha ke tjho jwalo ha ke bolele hore ke phamisa boholo ba Manxhosa hobane Manxhosa mangata nakong e re phelang ho yona ke Manxhosa a tswang ka lewatle, ke Manxhosa a tswang lefatsheng la boraro le ka tlase ho metsi. Ke bona ba bangata ba lekang ho rentsha taolong ya se Modimo a re bopetseng sona. Jwale Manxhosano a sebeletsang medingwana ya metsi ke bona ba rentshang taolong, ke bona ba etsang hore re seke ra itseba hantle hore na re ikarabela kae, mme le rona re ba setse morao ka dithetso tse ngata tse ba re thetsang ka tsona, ba re fa tsela ya hore Modimo ke enwa. Empa Modimo ena e ba re sadisang yena morao ke yena e qetellang re sa bone thapelo tsa rona di finyella mo di tlamehang ho finyella teng. Jwale le yona ene batla hore re kenyetse diborele hobane re tshwasitswe ka bongata ka ntle ka mona, re makgoba ka hara dikereke, re makgoba ho sala baprofeta ba bohata morao, hobane ka hara naha ye ya borona motho e mong le e mong ke moprofeta. Ke a kgutla re na le moeti ka studio ka mona. Re sa mo hopola Menthatua ko finna. Menthatua ke mme ya neng a tswa ka hara naha ya Lesotho, a neng a kereke ya ZCC, ya ileng a fitla mona a re fa ditaba tsa hore o kene kereke ya ZCC jwang, mme a ba qetella e le lebane ka hara kereke ya ZCC. Leetong la hae ka hara kereke ya ZCC ke mona maileng a fumana ditlhaselo tsa Modimo wa kereke ya ZCC. Ha re amoele Menthatua hobane ke mona o re etetse tsatsing lena, o ntetse ditsare wa feme ke batla ho tla ke tlo fana ka di-updates ka mono ka studio e sale ke qetela studio,
ya kgola ke selemo jwale a sa na tloe kwana. Jwale ke tlo bua le balatedi ba ileng ba utlwa ditaba tsa ka tse kileng ka di bua ha ke ne ke le studio mono, hore ke ba fe hore na ho ntso ho etsahalang bophelong ba ka. Mentatu tshwarelo hanyane, o phela hantle kgaitsedi ya? Ke phetse hantle ntate Mkoto, le kae ntate? Re ntse re ya a bata. Ai wa bata ke Maria ka nnete. Gona re otlwa ke sefuba, flu ke flu ka mona le ka mona, mpa he a re na monyetla re tlameha o tla re tlo ema ka mora tshepi tsena re bue le batho. Ho ntso ya jwang? Hey ntate Mkoto, ka mohau wa ntate Modimo a tshepahala. O tshepaetse ke nna eno ke teng, ke ka lebaka la mohau wa hae. Jwale e re ke dumedise me Princess Dipuo, ke dumedise kaofela lekgotla la SARCO, ke o dumedise le wena ntate Mkoto. Ha re lebohe. Ke dumedise le basebetsi mmoho le wena kaofela. Nka lebala jwang ma Change Radio, e leng batho ba bohlokwa ka ho fetisisa, be leng hore ka nnete dikeletso tsa bona le dithapelo tsa bona di nkentse hore ka jeko ebe ke nna eno hape. Ha re lebohe. Jwale ke ne ke re ke ba dumedise le bona. Ha ke tlo lebala hape le kwa Home Cell, ke hona ka mono. Ke dumedise hape le di-admin tsa teng, ke sebetsa mmoho le tsona ka nnete, ke re dumela mana ba ntate Modimo. Ke le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kristo wa Nazareta, yena ya mphulusitseng a nkentseng hore ka jeko tje ebe ke kgutlile ke bua le lona. Ntate Mkoto, ke mona o re etetse o no lakatsa hore eng fela ho balatedi kapa ke mabaka a teng a o behang kwana? ntate Mkoto, nka re ho latela hore ke la ka tla kwano ya ba ke hlalosa ditaba tsa ka, mme ke ntse ke bua hore ke tlameha ho ya operationeng. Ke kgola ne ke qetela ho tla kwano, ne ke tlameha ho operationeng, ba re ba lontsha PC ya mona mone ntse ke re ho no go buile teng, ba batla ho sheba hore na ha ile hantle sesosa ine le eng. Jwale ke kopa ho qala ditaba tsa ka hona moo. Ntate, ke le ka ya ka nnete operationeng, ba fihla ba nketsa operation, ba ntsha PC yone, ba batla ho intsha ba isa lab. Ka mora nakonyana ba ba ke khutle ke lo thola di results, ka be ke khutla ka nnete ke sa gane ba mphile 2 weeks. After 2 weeks ka be ke khutla ke lo checka di results gona ho ho etsa la jwang. Ka nnete operation ya teng ntate Mkoto ne sa tsamaya hantle ho hang, ka tsela e fika pa e fine sentle ho hang. Ila ba fela operation e bang kholo fela ke sa tseng lona e bile kholo ka mabaka afe, empa he le ha ene le kholo hakalo ile a qeteletse e fodile. Jwale ba be ba ntjwetsa ka nnete hore ke na le bothata bofeng, ba ntshipisa go batla nthusa. So ke tsamaile ka ya hae ntate Mkoto, ba re after 2 weeks hape ke lo nka scan, ka tsamaya ka lo nka scan. Ha ke ta nka scan ntse ba somphile thoma se ba bone hore na bothata ba ka ke bofeng, ntse ba somphe treatment ho hang. After scan se no ka khutlela ke se ke lo nka di results tsa teng, ka mora di results tsa teng ntate Mkoto ntse ba samphile letho. Ya ba ntse ba samphile letho, ena ba mpetse mabaka hona hobane ba samphile letho. Ya ba jwale ke qalella ho kula ntate Mkoto, ka hlatsa every day o senga ke qeta ho ja, ne ke hlatsa dijo tse ke di jeleng. Ya ba le mmele ke luza mmele ho feta pele, ya ba jwale ke luza weight ho feta, ko sena ntho e kenang ha ke ja nix. Ibe lore ha ke sa hopola nahana ne ba re ke hape ke lo etsang kapa ne ke lo nka madi, ha ke sa hopola. Ha ke ile hape ke mona mo ha ke khutla teng ntse ba sampha letho, ke bua le Muslim, ke mo jwetsa hore ha ke hantle, ntse ke se hantle le treatment ntse ke so e qale ene, ke dula ke hlatsa jwale ke bona ke se ke luza le weight, ha ke tsebe ho etsa la jwang.
empa he ntate Modimo a tshepahala ya ba ausile mo a ba founela baga a ba founela ba jwetsa hore a ba botsa hore ho etsahala jwang ha ile mona ba thotse hore na bothata ba ka ke bofeng fela ba sa mphe treatment ba re ho yena nna nka be ke ile ka ba jwetsa hore ke na le bothata bofeng ke re empa ba tseba hore bothata ba ka ke bofeng ha ba nka be ke ile ba bolela jwang ya ba he ka nnete ha sa ba founetse ba re ke ye ka la hosane ka be ke ya ka la hosane ba mpha di painkiller nyana dipidisi nyana ba njwetsa ba mpha date hape hore ke kgutlele ka be ke kgutlela he ka kgona ne se ke entse 3 months jwale ka mora hore ke thole di results tseno tsa rona ke tshwere ke ntse ba sa mphe letho after 3 months eno he ka be ke kgutlela ntate Mokoto a ke fihla kore ke ne ke kopa moya hallang ke kopa Modimo hore batho bana ba qetelle ba mphile treatment ke kgone ho fola because jwale se ke sa tsebe mabaka hore na hobaneng ba sa mphe treatment fela ba thotse hore na bothata ba ka ke ebe nga ke fihla mo ka nnete ke thola doctor e nngwe doctor enono e fihla e founela batho ba tshwantseng ho nthusa a ba botsa hore motho eno nka nako e kana le sa mothusi ka ntho ho etsahala jwang ba ga re kopa ho mo fa date ba mpha date he ya rona ke ene ke ya ka nnete ba fihla ba qalella ho nthusa ba mpha treatment tate Mokoto treatment eno ya pele e ba mphileng yona ke ha ntho eo e sentse e bontsha ho fokotseha ho rua le bothata ha di bane bone le thata ke ha e qalella ho tshwatle ka lebaka la treatment e ne ba mphang yona ya e qalella ho tshwatleha ha ke bua le wena tjena ntate Mokoto e fodile ntho eo empa neng ka o fitisa ke leboha wena ntate Mokoto ke leboha ntate Modimo ka wena hobane ho jaibe ka nnete ha ke atla mona ntate Mokoto ha ke tsebe nka be ke le kae hobane ne ke sa yelellwe hore hona le selekane se leng hore ha ke so se kgaole se leng hore ke sona se neng se nketsetsa dintho tsena kaofela tsona jwale ho tloha moo ntate Mokoto a qeta ho qala treatment after 2 weeks ke qadile treatment ya ba ha ke sa tseba hore na ho etsahalang ho ba bohloko mangwele ana le maoto mangwele a ruile maoto a ruile ka hare ka bona e ka go bohloko masapo e ka re ke masapo se ke sa kgone ho etsa letho ka tlameha go khutlela sepetlele hape a ke fihla sepetlele hey ntate Mokoto nna ke tsebe tselene ke tsamaya o tseba ntate Modimo rona o no etsalang ka nna empa ke a utlwisisa hore ke ne ke sa tshwane le batho ba bang hobane ke utlwisisa hore se mpeile mo ha se bokudi ha ile hantle ke moya o no mpeile mo ha ke fihla mo ntate Mokoto ke batho ba ntse ba ntshaba fela ba sa mphe dipidisi ba sa mphe letho kore ke nkile 2 days kaofela ke admit ho sepetlele mara ba ntse ba njutsa hore ba emetse hore ba tlo mpha madi ha ba tsebe ba tlo a fumana neng ha ile hantle ke shota ka madi bona la ke sena madi mmeleng 2 days eno kaofela ke nkile ke le monono ba sa mphe letho o fihlelletse he after 3 days e be le hona madi a fihlang ba nkenya madi he ka nnete ka mora ne ke nke 2 weeks ke le sepetlele 2 weeks 2 days ba ba nlokolla he ke se ke batla ke le betrenyana khutlela hae a se ke le hae ka mora ka gona ne le bo 3 weeks ya ba ke so ha ke le bale e be tsa qalella hape ntwana ya ngwele ya bohloko le maoto a bohloko fela jwale e se qalella ka tsela e nngwe e fapaneng le ya pele ke kene ka bathroom ka hlapa e qeta ho hlapa ke ntse ke le hantle ke sena bothata e qeta ho hlapa ke fihla ke dula betheng ke re ke itlotsa kala ke ntate o ntse le teng o na sa theoela ke dula betheng ke re ke itlotsa ha ke qeta ho dula betheng ke a utlwa mane hore e ka re ke tshwarwa ke modikwadikwane ha ke tsena ke tla ho etsalang ka nna ebe se ke theoa metsi o tloa hloohong
ne kana go O fufulela. ke fufulela ke dutse betheng ke re ke tlo itlotsa ke a ke fufulela ntate Mokoto metsi a theo ka re ho thu ke tshelwa ka metsi hlong a tloa hlong e ka ga go nya mmeleng mona ile gore se mofufutso fela ile metsi o tloa mo nonong ya ba se ke tshogwa ke modikwadikwane se ke sa tsena ho etsalang ka nna gore ha ke tsebe ntate Mokoto le ka hlong ka bona e ka re ona ntho e tsalang kapa ke tshwarwa ke stroke kapa ho etsalang ko ne ke sa tsebe tje gona ke tla ho etsalang beng he se re rapela le ntate no ga rapela ke a utlwa man ha ke hantle a le ka ho nkemisa maoto a sa hana ho tsamaya le mangwele o tlwa ka letheka e se ka e ka re ke motho a shwileng o tlwa ka letheka o ya tlase se ke sa ikutlwe ho hang a re ha ke re ke a ema se ke ntse ke tswenetse ya fela maoto ya kwana ka nnete re rapela mono re rapela a bile a nkisa pepe bara ao rwala ao khutlisetsa bara ntate Mokoto ha ke fihla bara ke fihlile ke gola ne le ka bo 8 ne le ka bo 8 ana nkisa bara ha ke fihla mo ntate Mokoto jwale se ke le duma wheelchair jwale ha ke sa kgona ho tsamaya ke sa kgona ho etsa niks se ke le duma wheelchair aba ha ke fihla mo nonong ha ba nketse letho ntate Mokoto ba qeteletse ka ho ngodisa ha ka taba ke dutse duma wheelchair mo nonong ntho ba yentseng go ba nkuke madi ha ba ka ta ho nkuka madi ona le dipetshanyana tsena tse ba petshang batho ha ke tsena ba petsa ho etsalang ka tsona ka sefubeng sefubeng mona le ka morao ba mpetsa ka dipetshe tseno ba ntloela mo nonong ke dutse mo ntate Mokoto o fihlela ka meso a so mphelitho e sala ba nkuka madi ba mpeye dipetshe tseo o fihlelletse ka meso ka bo 4 ya be le hona ba nkisang warding le teng ward ene ba nkisa yona ke ward 20 mo eleng hore wa amoela motho e mong le mong ka moo e lore ka mora hore ba use ward 20 ba o check na ho etsalang he tla be lona ba o isang warding ha ile go hloka ho robatswa ha ke fila mo ntate Mokoto batho kaofela ba ikene le bona mono ke hantse ba fuwa dipidisi ba fuang ba bang ba fuang twetse le hore di ya ba thusa ntse ba ntlola hodimo ba ntlodisa mahlo hodimo ba bang ba bona ke re ba khutla hona mo thola hore ha ba admitwa ile ba khutla hona mo ba khutlela hae ha bana a bamphelito ya ba hoseng ntse ke le hona ka mo tsatsi le hlahlama le lona la dikela ntse ke le ka mo ntate Mokoto o tsebe ka mo ha hona metsi a ho hlapa di-toilet ke toilet e kopanetsweng ke bomme le bontate ya ka mo ha hona metsi a ho hlapa hona letho letsatsi la dikela hape ya ba letsatsi la hosane ntse ke so isiwo de ntse ke sa fuwe letho ka letsatsi la boraro ke founela ntate no ke a mo jwetsa ke re hae nna ke bona o tshwana hore ke dutse sepetlele mara ha hona letho le ke le etsuwang e sale ke fihla mona ha ke so hlape jwale se bile e tlo ba letsatsi la boraro jwale ntse ke so hlape ke so tse letho tjhe dijo tsona ba ntse ba kgona ho fa ka nnete a qeteletsa ikisitse a fihla sa le bohale mono a ba botsa hore le batla ke monke e le hore tle ke tsebe ho lo reporta ba tsebe hore na le sebetsa jwang ebe lona ba tshwang jwale hore ka nnete rona ga hlokomela ha le a hlokomela jwang motho le na le ena ka mo a sa qetile matsatsi a maka ha le ka mo e le hore ha hona letho le mo etsang lona ebe le hore kwana ba tsitsinyang jwale a sa bile a ile ka ho metro wa teng a sa le teng jwale le yena a re ke a monka ke tsamaya le yena hore o tla shwella matsong a ka potla etsalang se ke tla bona pele kanete ba bua le yena mono ba kopa ditshwarelo tsatsing bona le nono ebile ba kgona ho ka bankisa warding jwale ke qalella ho thuswa ka mora 3 days se ke le mo e le ha ona letho le etsalang e bile go ba nthusa ntate Mokoto ke ba betere ka khutlela hae he ntse ke nka le treatment ya ne ya kankere
so ya be le gore ke a fola ka nnete ke ba hantle go tloa moo nonong ha se ke fodile ntate Mokoto ke gola ka moga 2 months se ke ikutlwa go ke fodile hape ha ke sa tseba hape e betsi qala pepe nthwane ya maoto hape e o khutlela hape kgetla borago aje ka bona ga ntwena ihle qetelong tlo nle matsa ntate Mokoto ile ka nka qetwa ho rapela ka thata lo feta pele ya ba ke itima dijo ke a rapela ntate Mokoto ke ne ke mo jwetsa leganyane ke re ka lebaka la go e sa le o njwetsa gore ha ke sa tla ha ke na gutla bara ke re ha ona mohlang bophelo bona ke bofuwe ke ntate Modimo ena ona mohlang o tlotla go mbonka e be le gore ke gutlela bara hape ntate Mokoto empa he nakong e se ke gutletse hape ba la ba nthusa hantle ntho ile ampang ya etsahala ha se ke gutlela gatla borago ke a hore ha ke le ka mo ne ba ngitse ka 21 ha ke le ka mo ntate Mokoto ke ne ke le betheng ya bo 8 utlwa monyako go ya kwa pele betheng ya bo 6 o no go betse a o sie mo mono a o sie no a kentse di ketane matso mona a kentse le dithapo matso bona la go ke motho wa moya kapa o la ka feta mathwasong ke mongake jwale a beile dithelibe tse pedi mona maotong a hae mona maotong a bethe hae mona ntate Mokoto ha ke keta go robala betheng eno ha ke isa mahlo ke bona dithelibe tsena ke ha di bua ntate Mokoto wa tsa thelibe ha e bua jwale tabena ya dithelibe tse buang o e bonela jwalo ka mane betheng ya hae mme betheng ya hae wa nna ke number 8 hona la dipakeng tsa rona yena o ka mo hona la le mong dipakeng nna ke ka mo jwale o di bona di bua di shebile ka ho nna o di beile maotong a hae a di shebisitse jena jwale di shebetse ka ho nna ka mona ka mo ke leng ka teng ka saeteng la bethe ke leng ka ho yona fela o utlwa gore na di reng kapa o bona di bebenya ke bona fela di bebenya melomo fela di dipedi le kgolo a beile e ka reng ya ngwananyana ka pele e nyenyana ka pele ke amagala ke hlakola mahlo ke re ka bobe ya ke bone hantle o etsala ha re ya di sheba di a bua di tsitsinya dihloho di a bua o a di bona fela o jale monga tsona ha o mo sheba o boemong bofe o robetse bile o shebile kwana ntho ke sa e hlokomelang go gona ona khalile kapa ona ntsa shebile fela ona fugaletse ya ntate Mokoto hai ya ntshosa nthwena ya ntshosa ka rao dithelibe tse buang o etsalang kapa ke nna ke mahlo a ka sa boneng hantle ke se ke tshaba o di sheba jwale ke re hlo ha ke re hlo thola ga e bontho tsena ihle di segatse mona di a bua di a bona lo ihle di a bua ka rapela ntate Mokoto ka rapela ka re tatel khanyane ha wa kwena ha ona mohlang tlotla o nka moya wa ka nthono o e bua ha ona mohlang e tlo etsahalang phelong ba ka aba ke a rapela bona ntho ile mmakatsa ntate Mokoto ha se ke tlameha go robala ke ha ke bona ena o sieno atla ang khama jwale se re lwana nna le yena o tlelwa ke pono kapa ine se le toro nkare ine se toro because ne ke so khale bo hlileng bo tile ine le hona ke reng ke tshwara boroko ha ke tshwara boroko ke a mutlwa ene ke a mo bona ke yena o siyo yena wa dithelibe ka fihlang khama mono nang khama khelwana nna le yena jwale ke utla se ke tsitsinywa ke enwa a neng a le pelaka hobane jwale e se ka o tshwere ke sa hateledi ya ntate Mokoto ha ntsitsinya ha ke re hloho ha ke mmona o siyo ntsa le mo betheng ya hae aba ke a rapela ke bitsa moya hallang ke bitsa morena Jesu ke ga ona mohlang mona ke tlo tswa se ka nne ntse ke tlile ke a tswa pele ntse ke tlo tswa aba ke le ka go robala hape ba boroko se bohana le ka go robala boroko ba hana fitlheletse bile ba o se
se kutlwa gore jwale ke sa kgona go robala. Ka gola ka bo 3 re a tsoa he ra hlapa. Ka be ke tsoa ke hlapa he. Nako ne se kile ke anantsa hana maoto ba tene ntse ke kgona go tsamaya. Ne ke nka trolley e tse ba di beya maoto mo di bona tse ba ngollang hodima tsona. Go tsamaisa ka yona. Ha ke rena le mabidinyana. Ke tsamaya ke tshwareletsa ka yona, ke tsamaya ka yona ke ya ka kwana ke lo hlapa. Anete he ke hlape e bile go atla 7 ntse ke sena boroko. Doctor ya ba fihla and checka tsamaya. Le manese a fihla ba ga fa dipidisi ba tsamaya. Ka gola ka bo 9:09 ke a utlwa boroko bo betse bo teng hape. Se le motshehare jwale. Ha ke re ke a gale hape au sia no teng. Wa o khutlela ha. Wa nkgutlela hape ga lwana. Wa nkgama o ntjwetsa gore o batla go tsamaya le nna. Eba. Ha re ga tsamaya, hona jwale ga tsamaya. Nna le wena. Ke ga ona mo ke yang le wena ga tsamaya le wena ga kae. Aba wa nkgama ga lwana le yena. O fitlheletse mmeno ana le pelaka bile a bitsa manese, jwale ke utlwa se ke tsotswa ke manese. Ba re ka hona le phoso ka wena o itsalang. Ke sitolo ba hlalosetsa ke tsebe ke ga ke gola ene le toro. O fitlheletse after 3 days ntse ke lwana le ngwananyana yona. Ebile a se le mme. Ha o moshebile ka nna ba ke ngwana bo ma 22 years. O ntsa le ka tlase wena ka dilemo. O ntsa le ka tlase o nna ka dilemo. Ka nete e be le go ba mo lokolla wa tsamaya. O sia. Ntsia mona. Ha sa ba mo lokoletse se ke setse mona nthwane ya ba se dinyametse ya gore nona le nthweneng ga. O fitlheletse le nna ka nnete ba nlokolla. Ke ya hae tloa mo nono ntate Mkoto ya ba ke se ke le hantle ka nnete. Ya ba thotse ngata ha di sa leyo. Ya ba ke dula thapelo. Nako ena kaofela ke rapela modimo hore ke khutletse ba ga makgetlo a mararo ha ke sa batla ho iphumana ke khutletse ba ga hape. Ya ba ke a rapela ntate Mkoto ke a rapela. Thapelo na le matla ntate wa ka. Thapelo na le matla nna ke bone ho nna hore thapelo na le matla. Moya o wa ntate le kganyana o nong a theka tsatsing lena nna ke re ho wena ntate Mkoto o fetule le fela. Ha o sana mohlang a tlo nkatamela. Jwale ere ke re fela he pele ke bua taba ena. Ntate. Re hlolelwa ke modimo. Re hlolelwa ke moya o halalelang. Re hlolelwa ke tumelo e re nang le yona ha re tla re lebane le ditaba tsa modimo. Ntate Mkoto. Nna ke le Mokoto ke beue fela ka hara tsela ho le tataisa. Ha ona matla e ke nang le ona ke ka reng ha ke itse ho tla ba tjena. Ntate Mkoto ke nnete. Tumelo ya lona bohle ba tlang ka kwano ke tumelo fela e le hlolelang. Hobane modimo wa rutlwa ha re teba ka ho dumela ho yena. Modimo wa rutlwa ha re mo kopa hore a re tshedise noka. Modimo wa rutlwa ha re a re hlolele ho diabolosi. Diabolosi ke matemonana kaofela le batho ba re hloileng ba sa re batleng. Le batho ba ntseng ba re lakaletsa. Modimo wa rutlwa. Ga re hlolela ntate Mkoto. Rona re mpa fela re fokola tumelong hobane re a demanda kore re a batla. Ha re kope modimo hore modimo kopo ya rona ke hore o re hlolele ho ye mobe mme o re fe bohlale ba bophelo. Dipedi fela nna ntho tseo tse ke ne ke di kope ho modimo. Jwale bona re a hlahlatha re ya kwana. Nnete fela kore batho re dumela ka tsela tse fapaneng. Ne ke re modimo kopo ya ka e tla dula le thapedi ya ka bosiu bo sang le bo dikelang kore o nhlolele
ho ye mobe. Mme o mphe bohlale ba hore ke hlole sera se tlang se tobane le bophelo ba ka kapa se batlang ho mfeneta. Jwale Modimo ha o fa bohlale, ka bohlale bo be Modimo ha o fang bona, 1 o kgona ho phela ka bohlale bo. 2 o kgona hore bohlale be Modimo a o fileng bona o bo arolele ba bang. O bo arolela ba bang ka ho etsa jwang? Jwalo ka ha ke dutse mo ke ntse ke bua le lona, ke bohlale be Modimo a mfileng bona hore ke le arolele. Hobane ha ne ke sa ka dumela pitso, nkebe le le siyo, nkebe ntse le phaqola ka ntle ka kwana hore na hantle re kena kae, re tswa kae, na batho ba be re kena malapeng a bona ba nepahetse kapa ba nepahana. Jwale bohlale bo buele hape bo re lelekele hore re tsebe ho phela le ba malapa a rona. Jwale ha ne re ka ra ithuta hore ha Modimo a o file bohlale, o file le tjhelete, hobane ka bohlale bo o tla kgona ho kopanya tjhelete hore bophelo o tswele pele, o bo thuse le ba bang le o kgonang hore o ba thuse. Jwale re le batho re batla le dintho tse ka hodimo ho matla. Ka mantswe a mang re le ka Modimo, hobane batho ha re batle ho sebetsa, re batla ntho engwe le engwe le manna. Jwale manna hae lefatsheng le re phelang ho lona ha ona manna. O phela ka thapelo, ke sejo sa letsatsi le letsatsi. Bohlale be Modimo a o fang bona, seng ba o rutsietse bana ba Modimo. Bohlale be Modimo a o fang bona bo sebedise hore bo fe tjhelete. Sebedisa bohlale be Modimo a o fang bona hore o bo arolelane le ba bang, hobane bohlale bo o lo bo arolelana le a tshwereng tjhelete a sa tsebeng hore na tjhelete a itseng ka yona. Ha wena o tla ka bohlale, o a bona hore motho yo bohlale ba hae bo ka etsa hore tjhelete ne ke nang le yona e eketseng. Jwale le wena o tla una kere moo pheto, hobane ntle le tjhelete lefatsheng le re phelang ho lona bophelo ha boyo. Jwale ntate Mokoto, ke ne ke batla hore ho ba mamedi ba hao, ke hopola ha no o bua le malome wa Mantshadi. Ha o no bua le yena ana hlalosa hore Mantshadi la mo fa tea ba ha qeta ho nwa tea eno o sa tswa ntho mo molomong, ba bile ba re ke cancer ya letlalo. Jwale nna ntho ke e bone ntate Mokoto ka memoya e ke ya hore motho a o kentse ntho ha ka kgona ho intsha wena jwang kapa jwang o tlo fola ka ntle ho treatment efe kapa efe. Ha fela motho eno a kgonne ho ntsha ntho eno, ko se ke notice ka makgetlo a mangata wa hopola le bana ba le ba qwaqwa ba le a kire mo ne ba montshe ntho ka e campaign kapa ne ba intse mona sefubeng mona ona fitli ya motshwara mona a ntsha ka moya o ba ikene ka moya. Jwale ke ne ke batla hore ho ba mamedi ba hao ntate Mokoto re ithuta taba eno nong hore nnete fela ha ile go motho ha ka kgona ho ntsha ntho e leng hore o ikentse mmeleng wa hao, ha ona mohlang o tlo qeteletse o nkile bo di treatment o entse ka tsela eno fela ya intshitseng ka yona, ke mokgwa o wena o folang ka ona. A kana jwale bohloko ba tabeng tsa moya le boloi. Ha se hangata motho ha o loile a ka tsebang a ka ipolela ntle le ha sa tshwere. Ya ntate Mokoto, hobane kaofela bana
ba neng se ba ba bua tshwere. ba buile hobane moya o halalelang o so ba tshwere. Jwale la motho a ile mane kerekeng mo ho rapellwang batho, haeba a ka fumana motho ya rapelang ka nnete, wa o tshwara moya o mobe mothong ka thapelo. Jwale se re ke ra reng re ka sefa batho ko hore hohle mo batho ba kopanang teng ka dithapelo, e ka ba ka hara kereke, e ka ba home cell, e ka ba kae, ha ba tsebe hore bana ba Satane ba teng, ba tsamaya le bona hona ka moo ba kereka le bona. Mosebetsi wa bona ko tlo tla ba bolaya bana ba Modimo ba sa itsebeng, hobane bana ba Modimo nnete ba na le dineo tsa moya o halalelang empa ha ba itsebe. Ha ba fitla ka mane bana ba tswang lefapheng la diabolosi ba matemona, ba fitla ba ba leka ka diteko tse tlo qetellang di etsa hore ba ferekane hore na ke ka lebaka lang ha o etsala sena le sane. Ha ba tshwane le wena o ile bara o se ile wa ba le dikamano le moya wa lekganyane ka mokgono bua ka teng, mme o no tseba hantle ona o lwana le. Jwale o ka bona ngwana Modimo a na le ditlhaselo a lo kopa thuso ho yana motho ena ile mmolai wa hae. Jwale o hopola hore o tla phunyoha, ha ona mohla a tlo phunyoha, ha ona mohla a tlo phunyoha. Empa ngwana Modimo ha kopane le ba bang ka thapelo, ya ba diabolosi wa iponahatsa ho ye mong wa barumuwa ba hae, ba tlameha hore motho eno ba mo rapedise hore a bue dinnete. ke nnete ntate Mokoto, hobane bana ba Modimo ba tlameha ho tseba hore haeba le kopane le kerekeng ho rapelwa, eba ho na le a tswelwang ke moya wa matemona, ebe moya o wa manifesta wa ipolela hore le bo mang lona nna ke mona ka mabaka, ba se ke ba mo tlohela. Ha tlohele motho a jwalo, ha re rapela le yena bosiu bo be bo sema, a ba qetelle a tswile ka taba. ho etsahalang? Bana ba ne bono ba bona qwaqwa, ntate Mokoto, ha ba ne ba manifesta, ke ne ke mo jwetsa nna moruti le maphutheho a moruti enji ka mono, monyako na ha o sa na tswa mo bosiu bo tlo sama, ha ra motlwele motho ena, ha re motlwele ho fihlella a ba tswile ka taba. Ya ba moruti enji wa e bona go ntho ya sebetsa ke ga ha o tlwela moloi a sa a ipoletse, ha khutla sana le matla times 3, ha o sa tlametsa next, ha o no metsa letho. Jwale ha o motlwele na kwena a ipolela mono, o tlameha ra ipolele dibe a ba tshore ke loile nthatua ke mentse sena le sena, hobane ha le ka mo le kereka le yena, hobane meya e iponatsa ka tsela tse ngata. O fumana motho ntse le kerekile le yena, ele mokereki wa kgale ka hara kereke, empa ha o ka fitla wena o le nthatua o le morapedi, o tlo fitla o mo tshwara ka moya motho eo. Jwale potso ke hore na ha moruti a le teng le ba profeta ba le teng ntse ba sa mmone motho eo hore o angwe ke moya wa Satane, wena o le moeti ka moo o tlo fitla o tshwara motho eo ka moya. Jwale taba eo e iponatsa kae boholo ba yona ha o le dikerekeng tsena tsa bo apostola tsena tse o tla fumana ntse o thwa ba pota ba etsa dikoko ba etsang, hobane moo ke teng moo ho sejetswang ka meya teng. Empa o fumana ngwana Modimo ya nang le neo ya ho ka tshwasa meya e fosahetseng, e se le moprofeta e se moruti le motho fela, ka o rapela fela o fitla tshwara ka nako ngwa tshwara yena moruti a manifeste. Ke kopane le di-drama tseo tse jwalo, ene o tsebe nna dintho tse ko jwetsang tsona ha se dintho tse ke kopaneng le tsona fela sethubeng mona, ke dintho tse on record tse ke di hatisitseng
mabanta a teng ka tlung ka moo. Jwale ke emetse nako le motsotso ho tse ding tsa dintho hobane ha se ntho tse bonolo tse batho ba ka di dumelang. Mme hape ha o bonolo hore o nke ditaba tseo o di tliye mona o sa tlo beha batho ka hara tsela ebe o exposer motho ye mong kapa ke moruti hore mone moruti eo ke eo o na tshwaseile. Modimo wa etsa tsela ka batho ba ntseng ba kena monyako moo jwalo ka lwena o latetse. Ntse ba tlotla le bona ba tswang dikerekeng tsa apostola e tlo fitla nako mo ke tsa se tloa le teng ke mametse ka mona e monga romela di diaparo tsa o tla theoa Kapa kwana a tla tlo re fa ditaba. Jwale ebe re tlo bua hore jwale mo ha o etsala tje teng wena ha ile wena o ka reng. Hobane jwale baruti ba teng ba sebeletsang mmuso wa Satane. Ba profitang bana ba Modimo dinnete tse teng pa ba rongwe ke Satane. Batho ba tlameha go taba yene se ya ba tshirela ke ntho tse teng tse etsalang mo ilapeng mono. Jwale nako thabetse haholo ha Modimo a iponahatsa ka wena hore o tle o bontshe bana ba bang ba Modimo hore ntwa e re lwanang re a ehlola ka thapelo ntate Mkoto le ka boikemisetso. Batho ba ska ba dumela pheko ya bosubu le bong. Motho a tsebe wa utlwa go pale o e balang hore na selemo seo ho ya le sona be se lo dikela e sale o sokola ha kae. O la ke sa tsebe bona ho etsalang. Ba bang ba le hlonolo motho a ka kena mona ebe taba ya hae ke taba e kana fela hore ho suthe sena se motsirileng. Mme se tla suthiswa ke Modimo ka tsela ya hae. Ebe ha a tswa mona ho fedile. Jwale ha re tshwane re le batho mme batho ba tlameha ho utlwisisa hore bona leeto le wena o le tsamaileng. Jwale le motho e mong o tlameha ho utlwisisa hore tshwarelo nkeke ka tswa ke fodile ka letsatsi ho tswa hore na mathata nka pereng ke tswa kae le wona ntate Mkoto. Jwale ka ono nnete fela nna ke thabetse boholo be Modimo a iponahaditseng ka bona ho wena. Hobane nna ha ke a o fa pheko ha o mpa letho hle ha ona le kopi kapa leve kapa lebese le ne le dutse mono ka re tsamao lona ho tla ba tjena. Ne bentse ke jetsa o selemang ana mfounetse nako e lana etsa interview le nna. Ke mo jetsa ke re ntate Mkoto o itse ho nna hore ke tle ke fole ke a moela morena Jesu. Ka ho yena o selemang ke a utlwisisa wa nna ne ke sa moela morena Jesu. Ha ile hantle ne ke rapela ka mabitso a magawa le khanyane le bontate moholo wa hae le bontate wa hae. Bafu bao ke bona boneng ke rapela ka bona ke re Modimo wa lekhanyane Modimo wa Etwate Modimo wa barena ba se lekhanyane. Bona mabitso ne ke rapela ka ona. Jwale itse ha njwetsa hore ke tlameha ke tshintse tsela e ke rapelang ka yona. Ke bitse Modimo wa ka ke bitse morena Jesu ke bitse moya o halellang. Ke tsona ntho fela ntho tse mphulusitseng. Ba ne se ke kgaotse selekane ke la ka se kgaola selekane sa hore ebe jwale ne ke rapela ka mabitso ana marawana. Mme o kgaola selekane ho bona o nthusitseng ntate Mkoto hore be ke qeteletse le treatment ba kgonne ho mpha yona. Hoba mohlomong ka be ke le mofu eneba ne ke saka ka tseba hore ke tlameha ke tshintse tsela e ke rapelang ka yona ke kgaole selekane se neng ke le ka sona. Le nnete hobane ntwe e o tlang bana ba Modimo ka ntle ke tsela e ba rapelang ka yona. Hobane e re ke re mohlala fela la ke sa etse mohlala e be taba fela nke ka e behang. Boholo ba batho ba dikereke tsa moya ha ba dumele ho morena Jesu. Hobane ba sa dumele ho morena Jesu hobane ba bontsha hore morena Jesu ha iyo taba ya hore Maria o la ima o sena hore Josefa o la kopana le yena gore ke politiki e ngata e telele mo. Empa jwale ba ha ba ile le lona le bitso la morena Jesu yena eo ke le re hlolela
a kare jwale ho ya ka tumelo jwale modimo ke moya modimo ha na tshobotsi e wena o le motho o ka re modimo nkile ka mmona empa ha re ya mangolo a re bolella hore modimo ha bopa motho o la re ha re bope motho ka setshwantsho sa rona jwale hona le batho ba sa tibing kapa ba leng siyo dikarolong tsa moya ba o botsa gona modimo ha na re ha re bope motho ka setshwantsho sa rona o nana le bomang jwale dikarolo tsa lefatshe la semoya re be re di bapisa gore batho ba utlwe ka pelenyana le dintho tse etsahalang hodima lefatshe hobane haeba re tla rapela fela re sa fa modimo tshobotsi wa utlwa ha re bua ka moya re bua ka moya o halalelang motho e mong a ka o botsa ona ha o bua ka moya o halalelang o bua ka mphe sebopeo gona moya o halalelang ke jalo o tlameha go o mo hlabollele gore ha re bua ka moya o halalelang re be re bua ka sena ha o etsahala se itseng mme dikarabo kapa diphetho o di bona ha o so etsahala tjena ntho eo ka bo yona re file lebitso hore ke moya o halalelang mme le mangolo a ntsa tjore Jesu ha a tsamaya o itse ke tla le sia le moemedi e le moya o halalelang jale tumelo ke nnete tumelo ke ka o ke re mmui lapeng pale ya ka ya bophelo e fapana le sena se ke leng sona ha hona batho ba dumelang hona jwale hore ana ebe mokoto ke ena elwa ana mokoto yo ya buang ditaba tse ke ane re mo tsebang ha o bonolo hobane ke ne ke le ditlhong nna le o bua wa o bua gore ke ntwe tata o etero bana wena wa kena mona ha ke etsa di-programme mo ilape mo ska nana hore ho bona le batho ka mona re babedi fela le mentatu ha ona le technical team ene re buang ka yona ke ala technical team ke bontate Patrick kwana mo balente wa uslemwang ke yona technical team e tlareng ha ditaba tsena di tswa mona ebe di a fitla ebe ba di fitisetsa ho lona empa ka studio ka mo ke mo ha ke etsa di-programme tse ke mong le di-camera tsena tse tletseng ka mo ha ona motho wa bobedi kore third party a re sa ba ke iketsetsa mosebetsi ke a set up ke khutle ke tlo bua le di-camera ke bue le batho ba hae ntle le ha wena o le teng o teng ka mona re babedi fela re bua ditaba tse jwale ke bohlale le matla e modimo a mphileng tsela ya ho sebetsa ka teng hobane ka nako ye nngwe tseleng ena ya ditaba tsa modimo batho ba bangata ka ntle ka mono ba labalabela ho ba le di-podcast ba labalabela ho ka ba le di-studio jwalo ka ha re na le tsona mona jwale bohloko ko hore ka hara industry ena ho tletse matemona bana ba modimo ba fokola bana ba modimo ha ba leka ho etsa ditaba tsa modimo ba tlameha hore ba hire batho ba tlotlang ba ba editela ba ba tshwarela di-camera ba etsang boholo ba batho bano ke batho ba ikarabela mmusong wa dihele ha ba fitla mo ba emisa train ha e tsamaya e tla be sa le moya o no wa bona o e tla be sa le o entse program ha ba no e edita lo e edita ha ba e edita ba tla o editela ntho ya nkwana e se ntho ene wena o batla jwale ha o etsa le re be di all in one jwale nna ke sebetsa ka hloho ke sukudiswa le ke bana ba ka bana be ke dutseng le bona mo ka mokgwa o sa dana pukileng ka teng jwale se ke na le boiphitlelo experience se le teng yeo ye nyenyana yeno hobane ke hlomphile mosebetsi ona e ke leng ka hare ho ona ke ka ho ke itseng qetelong ya letsatsi ke tlo hodisa di-studio tsena
ke fe bana ba modimo monyetla ba lakatsang ho etsa di-podcast ka ntle ka moo ntate Mokotjo. ba tle ba tlo sebetsa re ha senyefang kgedi ena ba iketsetsa tsa bona nna ke tla provider fela di-resource hore mosebetsi o tswele pele le batho ba tlatlang ba thusa hore di tswele pele ditaba tseo hobane ha nkeke nka etsa jwalo ka beya tjhelete ka pele mosebetsi wa modimo ke ke wa tsamaya ntate Mokotjo. jale o reng ha o phethela le ma-change radio reng ho bona ke batla hore ntate Mokotjo ke arabe dipotso tse ding tse ke di botswa ka YouTube ha ne ke qeta ho tloha ho wena mona ntate ba ne ba mpotsa hore na ha ne ke le hausi wa ka ha ntse ke re ne ke kula haholo e le hore ho no etsahalang jwale se ke se utlwisisang ke hore ke ne se ke I mean ha ke ya di tshisa ke re ke fane ka tsona diaparo tsa ka ne se ke se mosione se ke sena diaparo le ha e le hore ke kopane le wena se le hore se ke fane ka tsona ke sa ka tseba hore ha ile hantle ne ke tla mebe ke di tshisitse e leng yona ntho ileng ya qeteletseng ke ntse hore ke kopane le ditsietsi tsena tse ke fitileng ho tsona ha go bigila ka fana ka diaparo tsa ka jwale ha ne ke le hausi wa ka ntate Mokotjo hausi wa ka ke mosiona ke re jwale ntho ngwe le ngwe e ne tse le teng ka mono ka tlong diaparo tsa hae dinepe hopola hore ntate Lekganyane snapeng sa hae ke yena ka botlamo di kaofela tshebetso tsa kofi tseno no di na le di picture tsa hae o tsebe mono kaofela ntho ngwe le ngwe ne tse le teng ka mono ka tlong jwale ke elella hore moya wa tsona dintho tseo kona o nong atheka hore be ha ke ne ke le ka moo ke ne ke kula ka tsela eno ne ke kula ka yona ke elellwa go ke yona ntho yona eno ne ke re ke ba arabe hore na ha ne ba re jwale ne ke kudiswa ke ha ne ke le hausi wa ka ke memoya eno e ntseng e le teng ka moo ke yona neng hobane disebediswa di teng tse tshwereng meya eno jwale tabeng ena ya maiba ke a kgola ntate Morutimane o e hlalositse ditabeng tsa hae ha o ntse o bua le yena ha o no santsane o le ka go tšheletsaneng o e hlalositse hare diphoofolo batho ba ruti bana ba baloi bo Lekganyane ba kgona ho di nka memoya ya batho ba ikenya ka hara tsona ebe neng memoya eo ya phela ka hara diphoofolo tseno e ba sebeletsa ka mogho bona ba hloka hore ba sebeletse ka teng jwale ke re ho bona masione haholo bana ba ntate Modimo nna ke elelletse hore kereke ya Sione ke kereke ya Satane e sebeletsang Satane because maiba a nonong ha o sheba hore na the way ntate Lekganyane a re nga mosebeletsa ka teng ke batla hore Masione a neng a ntse a ya bo dikopanong ha o lo dikopano tsa Good Friday mo batho ba neng ba bangata ka ho fetisisa kae Moria ha ne ho bua dikopanong Moria ntate Mokotjo jwale ke batla ho bua semoya batla nkutla ha o no bua dikopanong hona le makunya ka mane ka Moria ntate Mokotjo a phewa makunya nonong haeba o bona setjhaba se ya Moria ho tloa Friday o sontso o fihla batho Moria ba sentse ba ja makunya ano ba tla ja makunya ano ho tloa Friday Saturday Sunday ha ntsa le teng le wena o tlo ipotsa hore makunya makana ke makunya tswang kae ene ba a ja makunya Masione thola motho mo rekile 5 mo 10 mo 15 ho ya ka hore na o na le batho ba kae ba tsamayang le bona makunya ona phiwa ima ha ba lo ipotsa potso e ba thola jwang makwenya ha se bomme ba emeng ba phehang ba rekisang a rekwa ntate Mokotjo ka Moria ka mola ho yentswe mekhukhunyana jena ke tshojwa hore na ha se bomme ba tlileng ka kgwebo ka moo ha se batho ba tlileng ka kgwebo ke batho ba sebeletsang ntate Lekganyane ba ka moo ha ba tswe kantle ke batho ba ntse ba le ka hara kereke ha ile hantle ha o batla ho lo sebeletsa o ntse le Masione ha o batla ho lo sebetsa o lo tshwarisa matso ha o fihla ka mane ka Moria wa ya office o fihla o hlalosa hore o batla ho lo sebetsa ha o le ka mono ka Moria o kgona mesebetsi e jwang ya matso jwale le haeba neng ha hololo mesebetsing e nka kareng ya bohoroka ke yona o tla ya ho yona ha o kgona but mosebetsi o ka nonong wa ho pheya motho mo le mong wa kgona ho ya ka mono ka magunyeng a lo pheya fela ha o sheba ntate Mokotjo hore na mekhukhu eo ke mekhukhu e mekae ka palo e rekisa magunya e magunya wa tla ba a
anela masione kaofela a makalo ke makwenya a tswang kae a pheuwe ke bona batho ba babedi ba bararo bao ana ke di-thousand ene ke di-thousand tsa batho maga e mong le mong o tshwere lekwenya go tloa Friday o fitlheletse Sonta ntse o joa makwenya ba be ba nkele mofao le nna ke le tjena ne ke nka mofao ona makwenya fele ke batla masione a lo ipotsa go makwenya ao ana a pheuwe ke mang ke potso e lahlela go bona ba lo ipotsa masione bana ba reng ha ona ntho jwa ntate le khanyane ha loyi ntate le khanyane ke modimo wa bona ke re ho lokile ke modimo wa bona fela ba lo ipotsa potso eno e nngwe ya ho qetela ke batla masione a lo ipotsa yona hore na kereke ya Sione hobaneng e tlala kana mabaka a mabedi a tlatsang kereke ya Sione la pele ha o kena gate mo la ntate Mokoto hona le metsi a wa teng a rapellwa ka meha hona le mohau wa pele ke pampiri tjena newspaper ka gola ikana ka boholo e four corner so ebe wa bobedi ke pampiri ka nyi greenyana so yona itse le four corner jwalo wa boraro ke le sela le kana la khaki morutu tla bankile masela ao a rapella metsi ana e re lo haswa ka ona ga kena ke itimana hona le di pampiri hape tse ding tse cartoon tse kana tsa di newspaper tsona di tshitsane di cartoon di tshitsane so morutu tla ba tshisa newspaper eo a tshisetsa metsi ana a etsa so ha qeta o itshisa mona ka ta tshela ntho eo ka hare ka mo go ke molora wa newspaper ke yona ntho e masione ha swang ka yona ba kena gate motho e mong le mong a kena diketeketeng tseo ha ona a tlolang ntate Mokoto ka setlole motho e mong le mong tlameha ho haswa ene masione a tseba hore motho e mong le mong tlameha a haswe potso ke rona metsi ao ntho tseno tse rapellang metsi ao ke ding ha ba lo ipotsa ha ba re kereke ya Sione ke Sione ke kereke ska dikereke tse ding jwalo ka ha batho ha ba lo ipotsa hore na metsi ao ntho tseo tsa rapellang ke ding di rapella metsi ao hobaneng ntate le khanyana e ba ke moruti hobaneng ana le ntho tseno o tshwang ke moruti ile ke ngaka ka nako e le nngwe wena o so lebisa lefatsheng la semoya hore e teng ntho e batho ba tshwarwang ka yona ya o qetele e batho ba tshwarwang ka yona hore ba kereke ya Sione tlale ke a bo profita o tlo ya kerekeng ya Sione ntate Mokoto o tshakile wa kwa o tla ya o tshakile ba ne ba fihle ba o fe ditaelo o di phethe o ke wa tlola hona mbo profita tlo o jwetsa ngore jwale ba heno se ba go kolobe jwale o tseba ba Mosione wa apare diaparo e le hore o qobe hore o toska wa chaiswa ke koloi ba bona go koloi tla o chaisa go nthonyana tseno tse tlo tshosa kapa ho bolaya kapa o tla iphumana so dutse udima wheelchair jwale o tla bya o ine ditshoso tseo jwang kapa jwang o tlo tlamea o inehele o ye kerekeng ya tsisi o lo kolobetswa jwale ke re le ba ntseng ba kolobetswa le ba kolobeditsweng ha ba lo sheba hore na ba kolobeditswe jwang ka tlasa mabaka afe jwale ka nna ke ileng ke sa kule ba ke qeteletse se ke ya ka metsing se ke kula ne ke kudiswa ke ba hapa batho ka tsela eno ntate Mokoto ne ke mametse mema Mokoena ha ntsa re kereke ya Sione ho kolobetswa batho ba 20 ba bakae ke batla hore batho ba lo ipotsa hore na ba tena ba ya ka bongata bono ba lo kolobetswa kerekeng ya Sione hobaneng ha ba shebe ba hulwa ke ene ba ilo ipotsa hore na yena ntate le khanyane eno e ba reng ke modimo wa bona ba lo sheba hore na ha ile hantle ke moruti kapa ke ngaka kapa ho etsalang ka ena hore na o hlahella ho bona ka sebopeo sa boruti kapa ke jwalo ka ha ba e bitsa kereke e hlakile ke a hola ba utla ba tla khutla ka kwana ka di-comments ntate Mokoto ke kopa ba khutle ba tlotla ba di araba dipotso tseno jwale e be ba nka snepe sa hore na bona ba ipona kae ka ga kereke ya ZCC nna ke ba eletsa kere ho bona ha ba sa batle hore qetellong ya letsatsi ba iphumane meya ya bona e felletse ka moria ilo sebediswa ka moria ha ba qalelle hona jwale
ba nke Morena Jesu jwalo ka Morena le Mophusi wa maphelo a bona, ba kgawane le lekganyane, because le ho tjho le ba profita ba tla o jwetsa hore ha o ya Moria o lo kopana le baholo ba hao. Ho tjho memoya baholo ba hao e leng badimo ba hao, e leng badimo ba hao, ho tjho memoya meya eo imo e felletse ka moo. Jwale motho mo le mo ha a batla bophelo ba hae bo boloke kapa moya wa hae o boloke, a lo itjheba pele e santsane le hona jwale nako e sa le teng, pele nako e mosia hobane nako ya tsamaya. ke a di utlwa taba tsena tseo di buang wena moe lapeng moo. Ha ke so ka ba ke bula lekorokoti la diboko la monna molo Kgotso Sethuntsha. Ke ntse ke hlopha o ska re ke ile le kgongana hodimo, ke ntse ke hlopha tse ding tsa ditaba tsa Kgotso Sethuntsha di tla di phaphamisa ba bangata. Ha ke batle ho supa mang ke re mang o jwang, mang ha jwang, mang ha ikarabele kae, empa ke re lebe le pelo. Ha ona taba tse tlotlang di tswa lesobeng di re thobela re sa ka ra di utlwa kapa ho utlwa ka tsona. Jwale taba tsa monna molo Kgotso Sethuntsha di tlotla di araba dipotso tsena kaofela tse ntseng re ingamangama ka tsona hore na mang o lokile, mang ha loka, ena kereke jwang, ha e le jwang, ha e tse ding di le jwang, tse ding di se jwang. Ke a kwala taba ena, ke dumela o qetile ke a fa ha re kwaleng re se ra entsha moya, re aya dikgetho di fetile, jwale re tlamea hore re leme tshimi ena jwale train tsamaye Gautrain e qalelle e tloe platformong e tsamaye motsamao wane wa yona. Jwale ke bua ka Kgotso Sethuntsha hobane mentatua a sa phuntse taba tsena ka mo tseba ka ditaba tsa kereke ya ZCC ha ona tse ding tse ka thoko, mme ke arabela hodima taba tsena tsa hao hore mothei wa ditaba tse ngata tsena tse ntseng ke di utlwa le moya di utlwa ho di bua. Re tla di utlwa ha se re bua ditaba tsa Kgotso Sethuntsha hore na hantle batho ba tshwaswa jwang. Batho ho sa kgathaletse gona e ka ba setjhaba sa dinotshi tse kae ba ananela lentswe le le leng ka tsela e jwang ha o bua le bona. Jwale o sontso utlwa gona ke matlama ka yao. Ke a leboha, ha re bonaneng beke tlang.